Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Kaseng kinongnya kali kamay kabadan hapo kasatri jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles hakasantrik unay liber arajar arpuway. Kalalay jingo ban penshingan bat ay mensim yikinong hikay ki badang syong sya tangan hado mentaru Hamadan Malki Shillong. Hagani ka jinglay ay mensim yikinong hikay uchaman jong kani kaseng uba wandan bok jerwa. Ula keno bakani ka sorkar MDA kamday ka sorkar ka bapet yang upait ba bat kipait ba ki syale ben bha hagani ka sorkar ula penparu ya ka jingsngo benyaw baka sorkar kala penkutno ya ka kam jong kini kinong hikay ki bala ai ka jingshakri la shipho ni khat sansnem AA kat baka lapat ban penbiang ya ki jingdon kam jong ki MLA barim ki basyong thaitno menta. Nagalang kajungi hi kum ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ni penpaw ka jing susi ka bakraw halor ka jingle bam sutnyaw ka sorkar ya kini hikay ki bala surf mantala da ki bon snem mo na wala kilong kontrak bakana andre ka jing surf ka jongki pada la de ki pau snem ki don nang hikay ki ba la obare ka itru te sano ka lowe ka jongki kin le mo manta hang ne ni tu ipi kin chuwang kan sangasan ya kini ki no hikay ki bala surf ki om bakin pat long fit nak manta bakin hikay baki kempas kita berkhot tekmut ki ni no hikay ba nilai kontrak mentang ni kita don hikay ki lai pau snem ro ki bla khasan kan terus nem tekmut ti kena ba hikay gini bla pas matrik ni bla pas graduate mentaro ngan itu ipi ani bla pas kelas 12 mentaro kamu kitu ki mong on fit cho nem nei la kini no hikay ki long ka government ko ong ba kim ong ki long fit tekmut ti kena ro mentang habis dang mem kelas red ke beli government pada kapediang eksorkit jengki bagi penpas lani bagi hikay gini dem dai ti ketika kini kejenglet dong ketika sorkar MD mentang sudi bang tadi ke sorkar ke ba kapam perkatin nak tahu pak kamde ke sorkar nak tahu pak timbang pak nak pak mau kamde kalau kita kini ke sorkar ke jungi kalau ba kade ke sorkar jungi business empire mau nomor ba kamsim la perkatsu nam tagi red kiria te kunjuru ngacu wong ba ngacu ajmut hang ni tempat ngakren syai hiru ya kini ki MLA MDC bagi ki MP ki chairman bro badan apa government bagi country kamsu ani kibla rem no itu ipi ka sorkar hadu kan mata kana penbiang ya kata facilities nam ta jungki kum pnang kidang yo kata arspa ani arspa sanpau silitar arspa litar kum pnang hak sibna te plus ta mobil kiyo nang ta skiwi ki jingyo nang kaliang ka government ka penbiang nam ta kini ki MLA ki MDC ki chairman ha ka ba ka sorkar hadu ka mata kanang penbiang mo kumun sui keren victim pasal dam ta ars pa litar haksim nai da khanya kedor pemanta jong ka yang kawan kan no kawan ciki arpu arjar te na kata ka arpu arjar segiwi facilities pada we buri ngon itu pira su wes ka kepisa na kono no diki arpu lang haksim nai te la kono kumno ngan itu pila haksis nam kan wan kan no te balai na banta jong kini hikay ka sorkar ka iban stop no ya kini kejing ai ya kini facilities ya kini ki nami khmat ki larem mo keba lani sini nang nikmat kiba nang tray mentaro bakin penduna no ya kata ka jingsim ke jungki ya ka hok jong pai ba namar ba lada menta ya kini hikai contractual basis mo misong thoe ba ong kontrak nei ndrei kumsong no contractual ka dei basis nam ndrei bali tiki pa continue hadu nadap tiki pos nam hajing sak la dem pendu iki ha kapor bobiang ndrei onda kapor iki kam don su makin nang wat kam show-show ki pendu ang tataka kejemut dong sorta kejemut dong sorkari kalau ba kikuak ban ksi no senon ya kecek benre ujung ni tedel mata kadau ngi kum ka seng ginong nya kali hi perramjur ya kani ka jingle kuman ke sorkar ba ka jingle bom sutnyau ke sorkar bar ka jingle tomet ke sorkar ya kino hikai ki ba ki ai ki jingnang jing start nam ta ki longdien ki mandien jungi ki sok senti ki jungi dei maki ki ai ki jingnang jing start te wada mangiru ngani tu ipi kum ka sengin nong nya kali ngani tu ipi so ngani yo license ngani tu ipi ka an ka ong bang dan kampan yo certificate pas 8 ten rei menta la mangiru menta ngi yo certificate pas 8 da ka dan kini kai bagi kai kontrak dan bagi kai ki nai kai naki office tingi yo eta certificate te kamut lada ka sorkar lada menta kampen scam miki kalong baik ke ba nakalem jungiru ngin mi sakmat
nak bentaban ai ketika keman ketika diang banyak kersan nak bentakan ni kejing le tamat ng sarkar ya kini hikai school kiba sim sebenarnya hadu ni senjam nang mencong syakhan namar ba kadai ban mungkin cong syakhan namar ba lada mentapin penduk kam ya ki ban kinwat kam sawairu kimi osu te haba kimi osu tumut dakai pakin trai ki khon ki ti jongki lani ki lawai jongki longdian mandian jongki badan hapo hayang hasam jongki kam don su kalawai ba khna teman to isu hi ban ong banengin ya sakri te kala dai hi ban ong chukni direct bino ba ya ta kam ban sakhan te sakhan kamu lada jai pat ikini noi kai nak kalian jongi kan hon rong ni tu ipi ba sarkar ka di bandan ka jikit kani ka sarkar MDA hi ka di bandan jikit kham tam le education minister no udai bandan ka jikit ka ba khrau lada mau yo ya kata ka kerdan education minister yang itu ipi lada kram yo ya kata ka qualification ka babiang lada patlong educated te kamu nomyo hiro kunta ndai lada mau song tho bai kata ka jingyo certificate jongu bolong well educated lingba ki kai udai man perkhat nam ta kai lada jingyo certificate ka jongu pada dak bosu yo thit tu na e te kata ngim tip dei hok bu unsa le ben hadu na ni ki kai tengah sudai ban ong ban kentu nang ni sakmat ba la kuno penduk no e ni ka bha jengti yang kini ki MLA MP ki belarem ya kini ke jing ai nak lang sarkar no pada wei MLA wei chairman wei MP belarem ngai ti jang yo igni facilities tekan eu nam ta kini le ki serve nam tau nam ta ki longdian ki mandian ki jongi te nam ta ki sok sentio ki jongi ki help ki ber ki jongi ki a ki jing kai om tang hasor ndai wach kinong kontong bu berkhot ngai itu ipi karkum ki jongi jongaru teng gidan school po nong kontong le wei no hikai habi kai nandu kelas A hadu kelas 4 dem dei kata te kun kita ki berkhot ki jing ha ka ba kino hikai ki mat makin ha pendapat kata kamlam ha ka por ko biang tilada ka sarkar ka UI ngasudai bahkan le nak mardor bahkan khat yakran nak mardor kini kino hikai bahkan solve no ini problem namar bangi sngoram sisa lada kinong hikai kin song sa than na kin mi surok ngani tu ipi wala ngingi don ka kardan puli ko peru ni sngoram te namar lada kan kinong hikai ngin poi banyo kardan ka bab nani bangin ya nang ka tho katar ani mengni nang ka tho ka puli namar ko mangiong hi kari khasi jongi kari khasi ka ba tip blai ka ba tip kur tip kha telada ka sarkar manta ya kata kantin balasim balatang janai de kilong swa manswa ba kinong ba tip blai te manta kun songno kani sarkar kamdei ka ba om ka tip iki proprio kani ka sarkar ka ba mut ban create sisu ya kita ki jinglong tip su tip kre hapong no persam ta kamdei ka sarkar ko perkhat nak menta tip lei kamdei ka sarkar ko perkhat nak menta tip kur tip kha kamdei ka sarkar ko ba perkhat nak menta ka bhag miat jong pat kabri nyu trap ne jong ka jelahi brok wei ketika sarkar ko ba tip tangong ba kiksut ki khrei hadu ba kan nyon yakini nai kai ba lada kumne kan yai long nak menta ka jongi ngani thu ipi ba kadai benlong kitu ki khna ki bla pas lingma kini nai kai ru kadai benlong disqualify no nak lang sarkar ki tuk sarkir ba pas lada kini nai kai ki ong ba kimpalong qualified makin hikai ti kamdon singe sarkar ban disqualify no itu ki kena lepas ni macam ni ipi kini gini hikai kena feel mo kan ngani tu ipi tang brew phong ki juti suthu ka khamnya te ngani tu ipi kalong makini ki hakapor baki khun tu exam kadon saka jinghik ka kelas ki hapendam ani ki haplet ban sakri ban ai ki jing sakri ki kena school te hagju ka por ban sakri kena school hagju ka por kan khun ni exam kamlong ka kam ka basuk ndai kiwi pada ki basu khun bi kumtu pada ngai itu ipi kan sakri ar lai kan ra kapan sok iki bakin pas kata ke exam te kumi kini pada kum ka government ka rin perkhat dak mai kan namar bila sakri la kata post nemte te katuk amtek ngai itu ipi lada kisim no nak mentak jung kini te kisi hazar mut mentak lada kisim no tanam tak ni kisi hazar mut tang itu dia lat ro nak trai kala biang namar menswa klami so hukum bagi di ben pas dia lat tenri mentang ngakli kini bun majority gila pas dia ta lang ba simno nakawi ka iyo kani di state subject de lada si wi state la ban penim ya la ki jong ki brio te kan iyo state ni kina jong iru ba ki snana ka jong policy ndai banong ba ngani tu ipi katkum ka dan state ni ngani tu ipi kan no ka an ka snana ka lang ka sarkar india dal apoy po sarkar megilya ka don ka hokte bakan long bakan snabiang ki an makam di ban but tik patik ya ki kepala snana ka lang sarkar india namar ba ngani tu ipi kata kolong dan paro karai nadu por bakis im ki jongi ki yasan gitu ki arpsan hima ki yasan ya gani ka IOA ba kinu ki an ki ba pas nak yang central government ka state government ka padang hak ko ka IOA ka di national ka jong ka an de
kata di masuk mah nak yang si komen lada kakuat benlek lada kemenangan itu ipi angin pernikahan ini dapat taksi dia kena ke MDA pemerintah lada kimtip bahaya kita angin pernikahan ini dapat taksi lada dia dapat bagi aktif bagi benlek nomor dot